NASA in KHAWPUI thuk ruk an hmuchhuak NASA chuan Greenland a vur chha tak hnuaia KHAWPUI mitam takin awmang ti po an rin lo an hmuchhuak Northern Greenland vana radar instrument and chinna an nei lain NASA researcher ta chuan vur hnuaia KHAWPUI hi tipal thil thuin an hmua Cold War hun laia military base Rapsanto ania Camp Century tia hriat ani he camp hi US Army Corps a engineer 10 kumsang hazakua somnga pakua an sak niin Polar Research Facility anga soi ania nimasila hi dot ani na taka chuan secret military operation temhun pui ania Project Iceworm tia ko ani amhinga tang hian US sipai 10 kutan thak to na hnu niin alang he base hi nuclear missile da khom na hmun pui le ka chu na hmun ania Iceman tia hriat ani vur hnuaia leivera tang hian Soviet Union chu an kap thin Camp Century hi enkol a hautak ema wangin an rau santa a kum emoza ta liam hnuwa vur fitza thuka ain phumta ani kumsang hazakua somruk pasari khan Camp Century hi rau san anita a ahun lai khan engineer te kut chuak maktak ani portable nuclear reactor manga thuam ania he base hi minus 70 degree Fahrenheit dolzo turle thli darkar khata melza somhnia chak dolzo tura sak ani bok thil pakhat soifi ngai omchu secret base ani ngai lo ti hi Popular Science Magazine kumsang hazakua somruk February a ti chuin atarlan danin US military industrial complex in Soviet Union Cold War hun laia ti hlau thonan tumna niin an tarlang ani US military 10 Camp Century hi an chu sandonin portable nuclear reactor an kengtel ngala chuti lain diesel galon singa sangthum le tuichia galon sing ruk sangthum baka radioactive coolant engmazat an hnuchia ani hebe sungchang hi chu kumtam tak chung hriat aloni to thina nimasela chiang le zuala hriat na ero ala omlo thung amaro chu NASA UAV sar chuan he structure hi chiang le zualin ala fu thei hlau maya thalak dang zong zong ain a fi azok bok he thil an lak fu chan po hi ti pal thil thuwa la fu ania a chan chu NASA hian UAV sar sen engtiang chia thuk nge vur chu zirchiana nei thei ti enchinna an nei lai ania endigna an nei nalama military base chevek to vurin fitza chuanga thuk a khu to chu an hmuchhuak pha ta ani kumin April thla khan scientist te engineer 10 he Camp Century hi an hmuchhuak ani Wall Street Journal in atarlan danin US a Bible an shal asa Bible khalza thi US a hian 22% in asang chowa nikum lam ne na khai khin chuan Bible hi kumin hian US a chuan lekha bushal kal ber pol ania azor tu te pon man son pui vio ni ome azor tu te soilan chuan anxiety pung chho mek zel le mi be dong tam tak an tam chho em awangin Bible hi salakal pha niin an soi website le online store tam tak te chuan Bible version sang hi an zur na sa hlea abik takin tleirol le mi papui tlingin an leina sa ani ome Bible dollar zariat somthum pani manchu kelvuna tanga siamania dollar riat man ero pocket size version niin ke korip te a thei bok ani mi puida chuan Bible hi chiar thei an leiba ka hian audio book po an leitel US hi ti sa le khovel thila athang lian chak viu chung hian Bible mamo na hi asang chho tol tuala Pew Research Center in Zirchian na an nei danin USA puitling
za somni pariat percent chu sakho lammi anga ngai ania nima sela heti chung hian Bible hral chu hi kumsan hi somni pathum khan magda duai som pali le point ni akai chowa kumsan hi som pakwa khan magda duai ko le point sari ani thunga kumsan hi somni palia ero hi chuan thlasom chung lekin magda duai som pathum le point sari akai chho mana statistic atanga landan chuan kumin kumsan hi somni pali hi Bible hral that per kum ni in alang ani NASA Curiosity rover in Maimaw ril ang tak Mars leilunga alafu Curiosity rover hi Marsa Gale crater kolian tak maya August ninga kumsan hi som pani tlai khan atuma kumsom pani zet aum veta ani he rover hian ati tur ber chu nunna theile theilo zirchian na nei ania tuna news update thar bera chuan rover hian tlang chip zuma Maimaw ril ang tak lian zet mai chu zirchiang torin apan le ani kumliam ta khan NASA Curiosity rover hian Geddes Bellis Channel Mount Sarpami Mars Gale crater mi zirchian na alo nei to ani zirchian na nei lain lung achunga sulfur crystal chu amua he athil mu chu awang hian scientist ten alo in siam dan chu zirchian le zualna an nei pha ani tuna chuan Curiosity rover hian Maimaw ril ang tak pian mang box work tian ko zirchian na nei turin akal le mek to ai zam dan hian Maimaw ril ang hlea scientist ten an rin dan chuan hetianga ai siam chan hi Marsa tuyom top na ber aro tak wang ani an ring box work hi geological formation siamang dewin auma mel rukachanga mel som pani inkara thuin ain zar phar ani wansang atanga thir chuan Maimaw ril lian tak ang hlea chuti lain ain siam chan ero leilung dan wang ania Maimaw min asiam tak tak ero anilo tuna hian Mars hi aro vek to thunga alai mu baka apon lang hian amain tuilo pai ve to ani alandanin box work hi Marsa tuyom top na berle akang cha na mun ani ama soifian na anlo nei to dana tangin tui hian minerals ama sakhata chanthei na apaya lunga achangta ani box work Maimaw ril ang tak kan ti hi kan chena khovela po hian aum vea nimasela pukle khampanga te chau mu thin anni natna shik microbes kan ti te hi kumbilian te liam ta khan Marsa an chen to nge arin achan chu microorganism thilnung te tak te po kan khovela hian Marsa an lo ton to ang tho hi an tong vea andam kho chu thei wang ani ole khati zong kha tunjum video wa kan dalan thei chu ani ye